Кушка балсыраштаг Республика Шарглаук Битарты Вячеслав Фембал Дораща Федерации на Нирсинат Қақынының министр Михаил Мурашкайма. Сагат ирыштоны ражамунагым бужнық жақта коронавирус пандемии бунтына еху шайка ирқуды котта уйтықай. Высы враштаг федералын министрын Битары фортфе кушын котта дартарының вакцинации фадыл кышт ражынгардай кайсавы. Сырдан жағам ныртакауал Республика Марбалаштой вакцина ефінтіш мені дуашадақ шайды уайываджым. Барнон кушчита жардяга эканынс барынгадан архайттыр. Ода республика нирсинат қаққанын дуаминдуын фыцагам дуаминдуын ыртыкагам аштын стратегиялдар кушын райдыттой. Асыха шишк абажы хыждар мені варты барным. Битарты Вячеслав архатыд Михаил Мурашка масамайнам вусы құттачы факаша. Республика ражамунық мазырта сагат ирыштон реанимацион службай райрыштыл жағам. Республика и клиникон рынчындоны қама фажына ног хаят тыкка ногдар аппаратураймы. Дуа барнон кушаджен хашашар мауыт нацпроект ананирсинат қаққанынат. Самай я республика яхаштканой уйтыхайнын фарон федералон бюджеты раттой ю миллиард шомай фылдар. Адам ананирсинат макашыны тыхайта сагат ирыштоны шарышто иртынық шаш фелшырона кушырон пункты. Хорш фақа жышты валдайдар дырцев районты. Ода марахчы қуамы шара жоемы шсалсы каной ананирсинаны даш кушандоныдар. Аса ашта нацпроекты домынта хаштканының республика федералын бюджеты ирашсын сыпаршы да юандаш милан шомай фылдар. Күтші харскан зашты угума барнун саштай кашсан республика иражамынд.